الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, dari naisab kita niyo karihilan waktu, sinallahu subhanahu wa ta'ala, amuin mahinang nato puunan sa lagu-lagu, insyaallah ta'ala, ahadlaw gana-gana, amo na inparkala, pag-agama, kahapitan nato dahil nga mga waktu rihil kato tanong sinallahu subhanahu wa ta'ala, amin mapaaw na antara nato in pagpatumtum piya tumtumi, dahil hamok pambuok, asupaya in nalulupa katumtuman niya in mapatutumtumun, in mga sila naliligap, amin katinggalan nila in kaligap nila, maun sila pa amuin kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dan hiya waktu ini, kita niyo dahil ha mga kusi sa lagu-lagu, yabiin ka to taniyo simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin ha supaya ayupot na to marayaw ang ginawaran na to, panghindo, amuin lapay saplag pakatan, usog babae maas bata, hay siyusiyuin, ini magtuyo kaniya. Tumakin sin uno-uno na ikapadyato niya sin hinangyaon labay ring hapamiat sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto-tanto na sadya madawhat niya in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat dengkan an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa qala li ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadithun hasan. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraj ma'a al-karb wa anna ma'al usri yusra. In nagriwayat sin hadis ini anak hi Al-Abbas, hi Abdullah, anak sin Abbas, amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
At iniin anak niya, anak si Abdullah, iyanan niya Al-Abbas, in ama niya hi Abbas, amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya, in ini siya ini, si Abdullah, na magpangtungod iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi niya, law niya, hambuk adlaw, nag ini dimurua ako lang niya hanabi sallallahu alaihi wasallam hambuk adlaw. At niya hatas sa sakatan, wala isang biyeta doon na ini, uno ka siya katan nila, himar ka atawa unta ka, kaso makawa nagdurua sila sa sakatan nila. Manjari, inagilang niya kako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya ko lang. Ya kaulong niya, bata-bata, bang biya kato, inni u'allimuka kalimat. Hindo anta kaulong niya mga kabtangan. In kabtangan hindo niya amo ini, ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Rupiatil aqlam wa juffatis su'ud. Bitaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis ini law niya biasa kau iyan siya tutug kau doon hapyang daakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na hadyan piyang daakan kay mo sin Allah ta'ala, tutugi siya. Pang dia akaw hipapahinangkay mo, tutugi impaghinang kaniya. Pang kau ini dia paanibon ha uno-uno na pakaradyaan, aniwi impia aniban niya kay mo. Amod tin manasin ihfadillah. Tajidhu tujahak. Kabaakan min Allahu Ta'ala yaun haunahan mo. Hati niyan Allah Ta'ala wala kau piasaran, dia jagahan kau sin Allah Ta'ala, pakain kau, habang mayan tutug kau roon hapyang daakan niya himihinang, iwan tutug kau imatangkis daing mga mapatut mo tangkisan biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasarta lang niya, doon haon, tumuno, Ida sa'alta fas'alillah. Banglaw niya aun sukatun mo, harap mo pa Allahu Ta'ala, mangayo. Bang sukatun mo, harap mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mangayo. At niya, bukon kan siyo-siyo, karena ingkatantan, yari halaw man sing gumiinireng ha mga kakunhan sing kita niyo katan, Allah Ta'ala yung tagdapo, iwan siya mapatot, amoy in mapudji, sin ipon niya. In pamudji na to pa Allah Ta'ala, ibadat na to harap kaniya. Iwan dahin ha mga kabtangan, kakukuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya, pang inso kita sumukat harap kaniya, biya tasimpiya kuyag in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inini, may tayad to sa babhak niya, inyad to katan, paharapon kaniya wat sin nagpuunan sing katan, unong-unong halaw man sing gumi. Napag kasi nagpuunan din hakatan sin halaw man sing gumi, nawayron mapatut, pudjihon. Iwan, launta algaan wat malingkan siya.
Ampari siya magkakunhan si mga dirihilan niya. Kukumbya kato. In mga inikatantan na subay nato pajatuhon haamin miya makadhaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Bangkaw mga yutabang, uno-uno na tatabangan, harap mo pa Allah Ta'ala mga yutabang. Sa bangkaw tutog ng ibadat harap kanya, yaon siya kaunahan mo. Yaon siya nagjajaga kay mo. Sabi ng Allah Ta'ala, Sami'un alim. Sangat in pangdungog niya, sangat in pangita niya, haipon niya. Amo hindi kau malawa ang kasasaat dahil hapangita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan, di mo manjari palingon in pamayhuan mo, harap pa mano siya, beda kay mo. At hisiw-siw na. Ba't inyan, hamuk dahil mga, kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Allah ta'ala, labi siya maabugho, dahil haamin ipon niya, pihan maabugho. Sabab, may ta siya rin umabugho, siya in nagpuunan singkatan, pag-uwos, umaduktaw parugain. Ibo na mga yukaw, sumukat singkatan, susukatan mo, iban mga yukaw, tawang dahin kaniya, inyan katan, subay harap da kaniya. Wa'lam annal ummata, lawid stama'at ala, an yanfa'uka bishayin, lam yanfa'uka bishayin, illa bishayin, kad katabahullahu lak. Ingat talong niya. Ya kau bata-bata, unnal tuod. In ummat ini, misan pa in kaaunan nagtipon sila katan, nagsibu impikilan katan, nag-angat. Amoy in, dimhil kay mo kamumpaatan. Uno-uno na kamumpaatan, di sumampay kay mo in, kamumpaatan piyag isunan sin mga sila, buat malaingkan, amurain uno-uno na asal, iya susulat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatuk. Ya, natin yaroon biya, ini siyabot doon niya, asal kaya susulat na, in kadar, parsukuan, sin tiap-tiap mabuk na katutan niyo. Nakauna para sin pagpapanjari sin Allah Ta'ala sin langit iwan lupa iwan sin katan pia panjari ni. Bukon pila ibu tahun nakauna. Lihat. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Demikian lang niya. Misan pa isab sila yan nagtipon katanta. Ang indimhil kayo mo kamudaratan. Uno-uno na kamudaratan, di sumampay in kamudaratan dahin kanila, buat malingkan amurain asal dakia susulat, kay mo jumatuh, aming kugdanan kausin ini mudarat yaon. Na, umus lang niya rupi atil aklam, wajog pati suhuk. Tanta biyaita narunhaon, iniuos na siulat, di na siya maubah. Allah Ta'ala rain makaubah. Sinsiulat niya. Ya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Ta'ala rain makapagbaya. Amin ubahun niya ini syukuran kerihil niya haipon niya iwan sindi patutukon niya naroon. Ang kanay no Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu magpangayo pa Allah Ta'ala. Ya Allah, wang mo ako kaya sulat at kaya sulat ako nakasuda kadar ko. But in ako ini makasudnar ka, ya Allah ya Tuhan ko papasanain namin kaya sulat yan. To pangayon ko kay mo, ganti imaon ka ako sinamin ikasud ko palang sinti. Bihadto in kalingkat-lingkat ipagpangayo ta pa Allah Ta'ala. Harang na yan, iuurol ta magtumadtuin kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to.
Nah, doon na yan. Biyay ta na siya ng Allah Ta'ala lang niya, rupi atil aklam, wajub patis suhuk. Hati niya, wayroon na higanap sin Allah Ta'ala, karena uus na kaya sulat. Iwan na nakainain, ini pagsusulatan hiwan sinisusulat kanya, way, naubos na. Ikmod na ingkatanta. Lihat, bakunin kaya sulat. Inyan to kataan, pagbisarahan tungod paparkala, kadar. In kadar, mga kataw tayo manghuran, jumatukato, in tagpuunan kita niyura. Sabab kaya susulatan kita niyo, asal simparsukuan na to, dahing halaw man sin surga, iwan sin halaw man sin narka. Manjarihan kan na kita ini, piyagwa maripadun niya, supaya maghinang kita niyo, haono in kabayaan na to batukun. Amo kayong kaya susulat ka to tanyo, ini tunhayan halaw sin surga, atawa amo kain halaw sin narka. Angkan na subay kita maayat, nagdadya magtumarisin, kakahinang hihinang natubihan, amin kan natutun na rayo. Kanariya kita nun sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya kamu mga beriman, ilang kamu taming singgin hawabaran niyo daing harugal sin Allah subhanahu wa ta'ala. At tinialawagan niyo, inhikakuyag kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala rin waktu pa waktu. Hali inyo, ingkataan karuruwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to, insubay batukon sinamuk pamuk din katutan niyo. Nah, kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya magilang kita taming singgin hawabaran ta. Dahil hakaduruwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin parulihun na to, ingkakuyagan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Asupaya, amuin hikarihil ka to in, amin kaya susulat ka to, halam sin surga. Dihat to yan to mga katawtan ng huran, hakama Islam. Na, in mangi marayaw, biya na sinagi, kita ni maghinang. Angkan na, biyaitaan kita, wal tandur nafsun. Atin niya suway, tumungdong marayaw manganal in tiap-tiap habuk din katutan yung sinihinang na to. Ay kau inhinang na to ini. Imugdan da kay ni hapiang daakan sin Allah Ta'ala. Wala daw ha ako nakakawa sin kapatot sin Tuhan Rabbul Alamin. Nagsambahayang ako ini, amo wahain pamiat sin daak sin Allah Ta'ala inhinang ko pagsambayang ini. Bihay ni Rabaha, in amuin pagbaca to kanya, kimugdan dawaha, nabiya, nawangsaw pa ma, aon pagkalukalu murun haon, na lumawag kausin pangingat hasupayari ko magkalukalu, sabab inamal harap patuhan, tuway siya iwan yakin, itay maun mangkaw nagduruarwa. Asabab yan, mangkaw nagduarwa, na pangayo na kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, at supaya ko mapuas. Tata doon na kau tumutog, ang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin, iwan, doon haamuin tumangkis ng hakatan piyang langan ni. Amo ito mga katotay manguran, aagam Islam. Manjariin hadis si karwayaon, nagbabatok na siya, iwan sin ini, sabab, di tuan magsulang in hadis sahih, iwan sin hadis sahih. Nagaakad yan. Ada kala in kaywanan wala nasabot dito ha panagnaan, masabot di haulihan, ada kala isabing niya on kataan, piyupok ng hadyaroon in kataan marayaw, doon hamuk yaon, aw ni sabyan, sabuton in kataan piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nariyad tuin, subay hati hunsing kita. Manjarirah diha ini, damikyan riwayat na rin kan Tirmidhi, impyag bildaan na nakauna ito, tajido tujahak. Yaon siya hahunaan mo, in Allah Ta'ala. In ini, biyeta na tuod, ihfadillaha tajidhu amamak. Amuin, urulon mo,
in katat ini kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan humali deng hakatan sin ini piangdangan sin Tuhan Rabbul Alamin na biya kausin amuin nagjaga tingkin hawarabaran mo yaon mo Allah ta'ala kita bangkau wala nakakita kaniya ini kau kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to in sa pantun, biya kita simbiyataan imukar na ta, bihad to in kahalanta, dahil hawak to pawakto, sa kaino, pulat in matata, iwan simpangan nalta, at ihad to in kahalan, misan bukon halawon sin ibadat, bangkaw bihad to in pakayon mo, misan hakatawu-tawuan, yaon halawon sin bigidyan tungmo in Allah Ta'ala, mahinang mo ibadat in yadto amin niat musadja habihat to yung kahalan niya. Na, law niya, ta'arrab ilallahi pirraka. Ingata in Tuhan mo Rabbul Alamin, hawak to kau masanyang. Ingata, hawak to kau masanyang. At iniaroong kahulom sin kasannangan, in kasannangan dihil kay mo yan, hipapahinang kay mo sin Allah Ta'ala hipag-ibadat mo. Hipag-ibadat mo. Bihat. Bangkaw rihilan sin Allah Ta'ala alta mataod. Napukun ikaw kay mo yan katanta. Mataod doon han taghak sin alta yan haloman mo yan. Mataod to magkagunahan. At iniasubay mo siya hipag-amal. Na, intok balan mo amoy mga tao sin mga alta yaon, amoyin hikapagguna nila, ya simpagguna mo, kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon mo hikadto pa mga tao, amin simusa lang patuhan Rabbul Alamin. Sabab, ada kala rin hapagduhal mo yan to, simong pa impanulang nila patuhan Rabbul Alamin. Unang karugalan sin Allah ta'ala, rin ha mga karugalan sin Allah ta'ala, amunain, himinang pag-ibadat harap patuhan bukon labay rin nga panghindo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, karugalan niya to ulit to. Sabab biyita yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yakbalullahu li sahibi bid'atin salatan wala sawman wala hajjan wala umratan wala sarafan wala adla yamruku minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Ay ikaw, biyay ta doon na ini, di tayo maunsin Allah Ta'ala, in amal si mga tao, amuyin, maghihinang sinhinang, wala kaya pangdaakan sin Allah Ta'ala haraak niya, iwan wala nakaraak, indaak niya, hipapahinang, hati niya, in pangatod singkatan hininang yaon ibadat nakula sa sumakawa wala nakalamod halikusan sin ibadat in puunan niya rin hatuhan Rabbul Alamin. Sabab in pag-ibadat harap patuhan nyanan sin mga pukaha inyan lang niya subay siya daing hatuhan katantan kaptangan iwan sin katan duwaak baton mo halaw man sin ibadat yaon. Iwan sin lugal. Pag ibadatan yaon, tiyutukila sin sara, haun mo siya hinangon. At tiniri kau manjari, inihinangon mo yung mga kuwul yaon pag ibadatan. Sabab, in kuwul bukon lokal pag ibadatan. Bukon siya, hasara. At lumag kau sin lugal katanaman mo. In mga yan, mataon magpamung, na amoy ni matanam. Bangka mo isang bihay, ni Rasul bihat yung katanaman niya. Bihat. Matanam siya habihayad to. Bang maabot isnin bihan, magpuasa siya. Ngayon kamo isab yung katanaman na mo, bihay ini. Bang isab maabot in adlaw isnin bihan, in paghinangon na mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinway in Rasulullah nakahinang, iban si mga kasahabatan niya. Nakita ka mo yan. Bukong ba yan panulang pa Allah Ta'ala? Uno yan, kakuyakan ba sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Alta niya in iusal mo, harap maun papanulang, harap patuhan Rabbul Alamin. Nabi ha, nasa web tuloy tayo, maun in ibadat mo.
Di datay mauni ni ibadat mo, lang mo nagsarak kakaw kaniya supaya siya maka inihinang sin kabayaan niya pag-agama. Sin naghinang siya, sin hinang sulang pa-agama. Na ikaw ri datay maunin siya ri datay maun. Karwa kamu ri tay maunin ibadat niyo karwarwa. Bihat to yan mga katautanunguran agama Islam. Nah, sebab yan, tuway na to, pabuntulon pa amuhon hinang na to. Tumuno dahil mga kaptangan lang niya, ta'arraf ilallahi pirraka, ya'arif ka pisidda. Ingata. Atihain Tuhan mo, awaktu kau mahayang. At niya akarain kabayaan sinallahu ta'ala maksud piyag papanjarihan kayo mo. Kilahon kau sinallahu ta'ala, pagkau ratungan sing kasigpitan. Hati niya, biya da kau simbiyaitaan, di kau rihilan kasigpitan sinallahu ta'ala, sa kainu kau yaon niya matok pakakuyangan niya. Biya, wa'alam annama akhta'aka lam nakun yusibat. Na, ingat talaw niya, in mga kalaungan mo, di mahinang sabab sin, ini, ikawin sa nakay mo. In mga kataan hinang, kimukugdang kau na kaamo, na diyan tumabista siya hambok din ng mga kalaungan. In mga kimukugdan sabab, piyupos mo, in kaagi-agi mo, murol, kaamuin, ini, tiranan piyang hindo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin siyapahan mo pa Allah ta'ala mikisaksi kau, tingkabtangan mo inari mo, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, saksi kau, bunal-bunal tuod, inhi Muhammad, daak mo, iwan ipon mo. Nabang siya daak, iwan ipon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang inipon sin Allah ta'ala, amo na indaak niya pa mo, nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di siya maghinang bang bukondap yang daakan kanya sin Allah ta'ala. Piha. Na, amo yadtuin, ini mahal ka dahing hakatan. Nah, sabab yato, in pakaradyaan yan, tuway hadya kau, doon halikusan sin, agama amunain, agama diarasing daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibat, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'. Wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ingatalaw niya, ya kau bata-bata, anna nasra ma'as sabar. Indaraugan na nag-aagad iwan kasabar. Hati niya bang wayron kasabar sin manusia, maunit siya rumaog. Di niya makaimaksud kabayaan niya. Sabab mayta, di na Allah ta'ala tumabangkay mo. Bangkaw hawak to yaon, ini di kau makasabar, dihan lumawag kau sin makatabangkay mo, law mo bihay ini bihayad to hikuan yaon matawad alta na matabang niya ako bihay ini. Sininalta yaon halawman niya alta sin Allah subhanahu wa ta'ala. At awagaos, kumarap kau madto. Mayta na Allah ta'ala kaya kulangan gaos. Dihan yan. Wa annal faraj ma'al karb. Wa anna ma'al usri yusra. In kahaloy. Iwansin. Ini nag-aakad day sa blong niya. Iwansin. Amuin kasigpit. Damikyan. Ingaan kagaan. Iwansin kabugat. Yaunda naglalawan-lawan. Ingkataan hinang nato, halawman nato ini. Bihag turakataan mga katawtan ng muranha ka Islam. Ingkataan naglalawan-lawan in mangi iwan sin marayaw. Na suway na sadya kita niyo nagaayad sin kakahinang nato dahil hawak to pa wakto. Nasa babyan, suway intuyuan nato doon. Amin siyukat kato sin, sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin
doon kita niyo papatutuhon na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap dumatong in siukat niya kato dumasya maghamatungan ibang kita, di kita magtarasaw sin waktu, kadtuon ta magtuy-tuy. Iwan diya jakahan tamarayaw in mga waktu ini. Iwan doon haon ingaton sing kita. Dahil nga mga pangadjian ta ini, makawata. In kapaiddahan. Annal khalqa kullahu la yamliku naf'an wala dharran. Li ahadin illa bima kataballahu alayh. Bunal-bunal to ulimpiya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katan. Wayroon miyuklas doon na imisan ng buok. Wayroon gaos. Atawaway na kamilik. Sin ono-ono na kamumpaatan. Ikarihil niya kamumpaatan parwa indeng kanya misan imbaran niya rin niya karihilan kamumpaatan. Iwan damit yan wayroon gaos niya dimihil mudarat. Ay siyo kabayaan dihilan niya mudarat. Misan ing ginawawaran niya. Bihan wayroon gaos niya. Buat malaingkan amurain asal kaya susulat na kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo adtuin maagad. Dahil nga mga kapaidahan makawa na to, wajib in pag-iman, haqada'i wal qadar. Wujubul imani bil qada'i wal qadar. Wajib in hukuman. Sin mamarat sa yakat kita niyo sin aun qada' wal qadar. Aun syukuran sing kabuhi na to, biyabay ta deng haadlaw pa adlaw. Naghihiwal yan kato tanyo. Deng hakabuk ini bulat na to sin mata na to sin maynaat. Sampay pamapirong pag-abot sindum. In kataan hiwal na to yan. Allahu Ta'ala in nagbawaya. Sabab siya in nagpapanjari sin hinang na to. Siya in nagpapanjari sin kataan hiwal na to. Allahu Ta'ala in taggantaan hayan kataan. Nah, sabab yato, isiyo in namarat sa hayan sarta nagaayad siya sin kataan kakahinang niya. Tanto madawhat niya in sa lago-lago, katawangan din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan din nga mga kapaidahan. Isiyo-siyo, ingat niya, sarta kaingatan niya na, in Allah ta'ala, bang siya halaw kasannangan, sababing kamatauran si manusia, bang siya halaw kasannangan, pagkalupahan niya in Allah ta'ala. Di siya makatumtum misan patuhan, bang siya hipo-hipuan. Sinikmat doon, halawang simbay niya, rin na maubos halawang simbay niya. Bihat. Na, inyaon katanta. Na hisiyo-siyo lang niya, in nakaingat hatuhan na bulalamin, hawak to siya mayang, dumatungin tatawangan kanya sin Allahu Ta'ala, bang siya halawang nakasigpitan. At inari siya pasaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapaidahan kay napusan annan nasra ma'as sabar. Ikaw makalabay, makadawhat sindaraugan deng Allah Ta'ala, bangkaw ri lumabay ring hatutukasan niya. Subay kita niyo matandas, deng hawakto pa wakto, yari kato taniyong tatandasan sin Allah Ta'ala. Na, ingkatan ini kahayangan atau kasannangan, tanto nag-aagad, naglalawan, iwan sing kasigpitan, iwan sing katan, amuin, sumulang pa amuin, kahayangan nito. Damikian in kaluhay, yaon, kung na to makain kaluhay, subay kita niyo makananamsin, ini kasigpitan karena intutukasan sin Allah Ta'ala, subay kita niyo lumabay runan, maita kita tukasun. Sabab sinlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah idha ahabba abdan ibtala. Nalto din Allah ta'ala apabila napi niya ipon niya, kasihon niya, tukasun niya, pananamon niya sin
kasigpitan hasupaya makapagsabar tukason niya sin amuin kakulang kabus hasupaya inyaon katantan makakawa siya sing kahayangan doonhan damikian kasigpitan hasupaya siya tumannang alaw man sing kabuhi niya di hadun niya labiluwa na to hadlaw kana na amurad to hindi mga pangadyan na to waktu ini amang humbayad na ako kanyo katan kana miyawot na waktu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.